ortasına bir çır çıkıp acırap getse eken. Anı tuğra düşünüğü menen kabul alabız biz. Жүрөгүбүз безилдеп kaldı. Туруктуулук болбой kaldı Kırgızstanda. Айтылган сөздүн баркы болбой kaldı. Mamlakatimizdagi 2017 yılı bo'lib turgan prezidentlik şaylooda üçөөбүздүн arabızdan birөөбүздү mamlakatın başçısı kılıp şaylap alуу tuğanlar. Biz jönele bugün bir deputat bolup kalaylı, je bolmasa bir hizmet alıp alaylı dep aldığınızlara kelgen jokpuz. Dagы bir jol aytayın. Sizler koldasanızlar, yeni jurtumuz koldasa, dem güç bere turgan bolsaňızlar, bardığımız bir muştumday olup birge turgan bolsak, keyingi жылкы prezident uşul 3 balanın birösi bolup turganda. Biz beylikti başkalarına okşup tartıp almayız. Beylikti biz kan menen alayın degen oyumuz yok. Beylikti biz basıp alayın degen oyumuz yok. Biz beylikti mıyzamdın negizinde eli jurtun mamlakatımızda yaşayan her bir jarandın kalası menen beylikti alayın degen oyumuz var tuğanda. Buna şu kalağızı jetkizingizde. Egerde uşul kalağızga jete turgan bolsak, Kuda kalasa, Kuday buyursa, dagы bir jol aytıp öteyim, biz korduktu gördük, biz zorduktu gördük, biz kıynaldık, biz arttırdık basımlarga çıdap, iyiydik, azaydık, töküldük, çaçıldık, bürök tuğanlar, sınıp kalganımız yok, çok bolup ketkenimiz yok. Siler üçün biz duru vereriz, elimiz üçün duru vereriz, jurtumuz, mamlakatımız üçün duru vereriz tuğanlar. Oşanduktan men dagы bir jolu suranıp aytıp ketemin, urmattуу Жалал-Абад шаары turgundары. Ertenki bola turgan, mına uşul жерде oturganız bardığınızlar da doğuş bere alбашыңыздар mümkün. Doğuştu biz mıyzamның gana çekinde berişimiz gerek. Sebebi tuğanda, uşul жерде oturganızların bardığınızların tuğan urugуңар var, ola çakaňar var. Aytkıla şolarga. Aytkıla. Beyliktegiler bugün günde her daim şaylany tuğra emes ötküzüp kelgen. Bugün dagы tuğra emes ötküzüp hareket kılıp atşar. Kelgile doğuşa artık belgile. Biz jengip çıkaylı. El jengip çıksın tuğanda. Hurmatlı tuğanlar. Hurmatlı elçi. Egerde ertenki Жалал-Абад şaharında ola turgan şaylooda Atatürk partiyası jengip çıksa, Ahmet aytkanday bizge dem bolot, bizge güç bolot. Biz Kuda kalasak, Kuday buyursa, sizler menen birge mamlakatımızı geleceğini anıktayız. Bundan keyin Atatürk partiyası özünce gana şaylolarga barar. Respublikası yok. Bundan arı men Respublika Atatürk'tamın. Men oşol Taşiyip menen birgemin, je Madumarov menen Keldibekov menen birgemin dep aldığanlar alday almay kalar. Respublikası mı? Demek sen babanın ömrüne 93 menen birgesin. Atatürk'sün mu? Demek sen Madumarov menen, Keldibekov menen, Taşiyip menen birgesin tuğanda. Buna uşul ayrım alın. Baskan jolubuz, oylugan oyubuz, karmaşkan kolubuz, mından arı karay birge olsun degen maksat menen. Çoğu olsun degen maksat menen. Öydöde de töbemiz görünse bir görünsün dep. Demne kıyınçılık bolbatsa bağırın birge tartalı degen maksat menen. Mına esingizlerde var. Deputat Taşiyev'ti kamap koyup kural bul degende birinci gezette uşul Жалал-Абад'da ayıl apaları narazıçılık bildirip çıkan zamanda birincilerden bolup kim gelgenmiz? Biz buna Ahmet Eko'yuz geldiler. Esingizlerde olsa gerek. Oşonda da sözler aytılgan. Yeni gelecekte Kuday bizde jakşılıklarda joluguşkanды nasip kılsın dep. Mümkün oşol jakşılıklar özümüzdün aldığımızda turgan bolsa gerek. Andan beri başımızdan daha bir ılgalay işler öttü. Bir kanda işler. Jakşısı oldu, jamanı oldu, öygösü oldu, ıldıyım oldu. Uşundan ulan birge kol karmaşıp
баралы деген максат менен келатабыз. Ар бир кадам сайын суроо берет. Өткөндө Бишкекте дагы суроолордун көпчүлүгү ушул. Азыр эмне көп, Кыргызда гезит көп. Булар качанга чейин бирге болот экен? Тиги бурулуштан кийин бөлүнүп кетпейби экен? Ажырап кетпейби экен? Батасын тескери бергендер да бар, жок эмес. Ушулардын ортосуна бир чыр чыгып ажырап кетсе экен. Аны туура түшүнүү менен кабыл алабыз биз. Себеп жүрөгүбүз безилдеп калды. Туруктуулук болбой калды Кыргызстанда. Айтылган сөздүн баркы болбой калды. Берилген колдун шерти болбой калды. Баары кетти. Баардык касиетибиз кетти. Эми биз мындан ары карай сиздер эле эмес, биз өзүбүздү жараткандан тилешибиз керек. Эмнен тилешибиз керек? Жараткан Алла бизди шайтандын васвасасынан сакташ керек. Жараткан Алла бизди ар кандай азгырыктардан сакташ керек. Жараткан Алла торбогон напсиден сакташ керек. Жараткан Алла эч качан жаман жолго, арам жолго баспагандыгын насип кылыш керек бизге. Мына ошондо ниетибиз, тилегибиз бекем болуп, бир болуп, Кудай кааласа, элдин үмүтүн актаганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Мен айтарым, биздин башыбыздан көп нерсе өттү. Кыйынчылыкта өткөздүк. Жеңишке дагы жеттик. Баарын өткөрдүк. Бүгүн ошол башыбыздан өткөн турмуш, саясий өткөн жолубуз биздин үчөөбүздүн биригип эл үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшүүгө мажбурлап бизди бириктирди. Биз мына биригип алдыңыздарга келип олтурабыз. Бизди сындырабыз деди. Бизди жаңкы кичинекей орустардын нитинде кылып кандек кылабыз деди. Биз андай болбойбуз. Биз баарына чыдадык. Бизди 2010-жылы бекер бөлтүрүктөр деп атабаптыр. Азыр көк жол бөрүгө жеттик. А бөрү карышкыр. Эт качан ал камчылабайт. Ал жүрөгү ооруганда улуйт. Ошон үчүн биз ата журтубуз үчүн, элибиз үчүн жүрөгүбүз менен улушуубуз мүмкүн. Урматтуу туугандар, 2010-жылды эстен чыгарбайлы. 2010-жылы ата журтубуз эр азаматтарга муктаж болуп турганда ушул жердеги Оштогу эр азаматтар Жалал Абадтан камчы ошонун башында туруп, Ош областында мен башында туруп элдин алдында болгонбуз. Ата журтубуз, элибиз эр азаматтарга муктаж болгон. А бүгүн биз эр азаматтар сиздердин колдооңуздарга муктаж болуп турабыз. Эгерде сиздер кандай жүрөгүңүздөр менен бизди колдоп, ата журт партиясын колдоп, ата журттан чыккан талапкерлерди колдосоңуздар, биз ошондо күчтүү болобуз. Сиздер колдогон үчүн биз майтарылган жокпуз, биз сынган жокпуз. Себеби биз сиздердин колдооңуздарды жүрөгүбүз менен сезип турдук. Ага мен башым ийип, тазим кылам, чоң рахмат айтам. Чындык ийлет бирок сынбайт дейт. Адилетсиздик сотто жок экенин мен өз башым менен өткөрдүм. Мен эки ооз сөз болсо да айтып койгум келет. Ошо 3 жылдан бери биринчи жолу ушундай калың элдин алдына чыгып атам. 130дан ашык процесс болду. Бир тыйын мен соттук процессти айттым. Бир тыйынды менин мойнума койсоңор, камагасаңар камагыла мен макулмун деп. Бирок аны карашкан жок, бир тыйын кое алган жок. Бүгүн ошол чындык, мен сотто айткан, тарыхта сыктайт деген. Бүгүн ошол чындык чыгып, бири-бирине чындыкты айтып атат. Аны окусаңыздар керек. Кантип биз пикирликтен алыш керек. Кантип ата журтты жарыш керек. Кантип буларды камаш керек. Ошол чындыкты өздөрү айтып чыгып атат. Буга өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Чындык ийлет, бирок сынбайт. Урматтуу туугандар,
ertenki gele жатқан шайлоодо эгерде Жалал-Абад шаардык кеңешинде Атажурт партиясы жеңип чыгып, ушул отургандардын бардыгыңыздар гана өз добуштарыңыздарды берсеңиздер, биз биринчи местага жетебиз. Ошол бизге күч болот, ошол бизге дух болот. Атажурт